ushobora kuba wibaza uko abayeho mu buzima bwe bwa buri munsi, ubuzima bwe bwite. Uwo nta wundi ni umukobwa w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Ange Ingabire Kagame, umukobwa rukumbi wa Perezida Paul Kagame, umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda. Mu mateka y'isi abana b'abaperezida bahora barebwa n'amaso y'ibanga, dore ko barangwa n'ubwitonzi, kubaha, ubushishozi ndetse n'ubuhanga budasanzwe. Bimwe mutazi mutamenye ku buzima bwa Ange Ingabire Kagame, umukobwa wa perezida, umukobwa wahisemo kwiga ndetse agakorera igihugu, dore ko yize muri kaminuza nziza ikomeye ku isi. Ntiwibagirwe ko ari umuhanga, umubyeyi, ndetse kuri ubu akaba afite abana babiri bazwi, dore ko azwiho kwicisha bugufi, intangarugero mu babyeyi beza mu gihugu. Ese ushobora kwibaza ngo uyu mukobwa akora iki muri village Urugwiro mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda? Ibuka gukora subscribe kuri channel Mr. Skolari Kizito, dore ko ariho musanga byinshi byiza, mukakura ubumenyi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero niba wakoze subscribe winjiye mu muryango mugari. Gusa nanone reka tugaruke, kuko niba ukunda ibyo dukora urakora like ndetse unasharinge. Ibuka gukora like ndabikwibukije. Reka tugaruke. Uyu Ingabire Ange Kagame ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, akaba yaravutse tariki 8 Nzeri umwaka w'1993. Kuri ubu akaba barigwa imyaka 32. Yavukiye i Buruseli mu Bubiligi, dore ko ari we mukobwa umwe rukumbi. Mama w'umubyara ni umubyeyi witwa Jeannette Kagame, uzwiho guteza imbere abagore ndetse no guha ijambo abagore, ndetse akaba azwiho kubafasha no gufasha abakobwa mu mashuri nk'Imbuto Foundation. Basaza be b'uyu mukobwa umwe rukumbi umuryango w'abana bane, aba afite musaza we witwa Ivan Cyomoro Kagame, Ian Kigenza Kagame, Brian Kagame. Uyu Ange Ingabire Kagame wize muri Dunhall School, ishuri ryigenga riherereye i Wesel muri USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibuka ko nanone yize muri Small College, kaminuza yigenga yigamo abana b'abakobwa gusa, yibanda kuri Library Art, ubumenyi rusange. Ange nanone yize Political Science, African Study, afite impamyabumenyi y'icyiciro cy'ikirenga cya kaminuza, Master's Degree mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga n'imiyoborere. Yize muri Colombia, aho ni mu mugabane wa Amerika. Uyu mukobwa ibuka ko bimwe mu bimuranga, azi kuvuga indimi 3 neza, afana basketball muri Boston Celtics, iyo ni ikipe ya Amerika ya basketball, ndetse akaba nafana umupira w'amaguru football, ariko ndetse akanafana ikipe ya Arsenal de Gunners, ikipe yo mu Bwongereza. Uyu mukobwa wavuzwe mu rukundo igihe kitari gitowe n'umuhanzi Kitoko Bibarwa, ndetse akaba yarasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Yashyingiranywe na Bertrand Ndengeyingoma, bari bamaze igihe kinini bakundana, nubwo uyu mukobwa yaravuzwe mu rukundo na Kitoko Bibarwa, umuhanzi w'umunyarwanda. Ibyo ntibyabujije Bertrand Ndengeyingoma tariki 6 Nyakanga umwaka w'2019 kumwegukana, akegukana uyu mukobwa mwiza w'uburanga ku mwuyu mwaka w'2019. Ibyo byose byabereye mu Intare Conference Arena. Gusa nanone tariki 19 Nyakanga umwaka w'2020 bibarutse imfura yabo ya mbere nziza, umwana mwiza cyane witwa Amaya Abe Ndengeyingoma. Umwana wabo wa kabiri rukumbi nawe bakaba baramwibarutse tariki 19 Nyakanga umwaka w'2022. Uwo nawe bamwise Amelia Agwize Ndengeyingoma. Aya mazina ni amazina atangaje, dore ko umwana wa mbere bamwise Abe, naho wa kabiri bamwita Agwize. Ayo ni amazina biswe umusaza sogokuru wabo, ari we perezida umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Abe yabisobanuye mu magambo avuga ko Abe ari ukuba uwo ashaka kuba we, ndetse Agwize akaba ari ukugwiza ibyiza ndetse no gutunga akanatunga. Ibyo byose yabivuze mu kwifuriza abanyarwanda ibyiza. N'amahirwe si ukubagira gusa abuzukuru, ndifuza ahubwo ko n'abandi baza ari benshi. Ariko kuri abo babiri nagize amahirwe, nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Mu mazina nabise
nabigize mbishaka mbigendereye birimo philosophy. Wa mbere namwise ngo yitwe Abe. Ndabasobanura icyo bivuze, ukibyumva ushobora kudasobanukirwa neza ibyo ari byo. Kuba Abe biva mu kuba, ariko iyo bivuze ngo Abe ni ukuvuga ngo abo wari we, abo washaka kuba. Nicyo gituma namuhaye iryo zina. Uwa kabiri umukurikira mwita Agwize. Agwize bivuye kugwiza, bivuze uburumbuke, sibyo? Agwize ibyo azatunga, ibyo yifuza, values byose abigwize. Ubwo urumva rero ko naboneyeho umwanya wo kwinigura ngo muri ayo mazina icyo nifuza, icyo mbifuriza, icyo nifuriza Abanyarwanda bibe birimo. Bertrand Ngengoma yize amashuri abanza n'ayisumbuye hano mu mujyi wa Kigali, gusa kaminuza yayize muri Amerika, yize civil engineering. Uyu mugabo wa Ange Ingabire Kagame amaze imyaka irenga 15 mu kazore ko ari umwe mu bagabo b'abahanga, afite impamyabumenyi ihanitse y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ni umusore ukunda siporo dore ko akunda kwikoza gym cyane. Papa we ni Cyril Ngengoma yamenyekanye cyane dore ko ari umwe mu bashoramari. Mwibutse ko uyu mukobwa Ingabire Ange Kagame yamenyekanye mu mwaka wa 2014 ubwo yaherekezaga papa we muri White House bajya gusura Obama n'umuryango we, gusa nanone bakaba bari mu nama igamije iterambere rya Afurika. Ingabire Ange Kagame yagizwe umuyobozi wungirije mu kanama gashinzwe igenamigambi n'ingamba muri Village mu biro bya Perezida umukuru w'igihugu muri Village Urugwiro mu mwaka wa 2023 tariki ya mbere Kanama. Mu tangazo ry'ibyemezo y'inama y'abaminisitiri kuva muri 2019 yakoraga muri ako kanama k'ibiro bya Perezida nk'umusesenguzi mwiza cyane dore ko ari umukobwa uzwiho ubuhanga tutibagiwe n'ubwiza. Iyi akaba ari incamake y'ubuzima bw'uyu mukobwa Ingabire Ange Kagame, umukobwa w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Nanone ushobora kwibaza uti ese nanone ibyaba biri kuvugwa mu itangazamakuru ry'uko uyu mukobwa ndetse n'ibyo Perezida akunze gutangaza avuga ko byanga bikunze najya gusimburwa ashobora gusimburwa n'igitsina gore, bikaba bivugwa yuko uyu ari umwe mu bakobwa ndetse akaba ari we mudamu uri gushyirwa ku mwanya wa mbere mu bari gutegurirwa kuzayobora igihugu cy'u Rwanda. Ushobora kwibaza uti ese byaba ari byo cyangwa ni amakuru y'abamotari? Gusa nanone akaba ari mu marenga Perezida akunze kugaragaza avugwa ko yashimishwa no kubona igitsina gore aricyo kimusimbuye ku iyi ntebe y'ubuyobozi. Ese bibaye ari byo waba ubyumva gute? Ubitekerezaho ute? Ese ubifata gute uramutse ibyo baba bavuga bibaye impamo akaba ari gutegurirwa kuba umukuru w'igihugu w'ahazaza? Mwakoze cyane kubana natwe, ngiye mwavagarikizwa nk'ibisanzwe.